Mengasa itu tuh lihat dari kan dia makorasi kita dia muna suang nami so na basahato silwa nami ulimarwa muna magjakot para bisi nami padang malabasahato silwa nami Marabiata nih lima silo nami kumbaga sore itu masih silo nami pasti di masih bomba kolam itu maraguna itu bisa saja tapi itu nami itu bisa tikol di batang magogi pas-pasuna ya muna manani na nami dapat sangabi nami di bagas joro di Tuhan na kalian dipertikiran ima Gereja Katolik Santo Paulus Pasar Barato amang na wala nulisan luar dari idaw bagas jorong itu hanon itu rohanya para rohanan di pangurugio dus bulun na siya hamu sa luhun na ima na magkahalong namin lumasa porsan namin na dong liluat na tajumli doon
jalani magpangiluwag kami ma. Anong daw pa ito pangamin Luzon? Asabuhay ang mamarungan marhide-hide ima lelang na matupahan. Ini mga ilumayot kami pasrohan namin dus bulot. Pupagsulong kami at kamangrugilon na lang sa pasatang puto kami ima kami huria katulit na di pasar barata. Ang mausap pusit na. Gabi ang gabi. Pagtulong ma. Yuriata, ikabi kota. Kota ditulong ma. Kahit kamu na. Di kabe kota tuluratos. Ano taparaw kita dirulay lang tapaduma ma. Di Panginoon ni Dumata 300,000 ni Narasida. May gusto namin at kino. Sabungan namin, ikabi sa bunga. Tuluratos ma. Di kabe sa bunga 300. Ala. Jadi ada telur ya ni. Gabi ang gabi. Ape di kabi. Walau dua banyak tuli. Gabi. Ada sabdo. Bukaro nya mato. Ya kamu nak kemana torna? Ya kami ala. Sahur beri nak kabar hero. Jual sorok beri kita. Lumai nak kita bawa tania. Ilam nami. Sama na pagi. Gerizata kaduli pasar barat. 500,000 ma. Siang di gabi. Walau dua. Gabi. Pagkakata gereja Pasar Barato Dabota Perhatian Sian Amata Sardo Sian Turi S.A. Gabi. Anggota Dewan Kabupaten Labuan Batu Utara Fraksi PDI Perjuangan Nilewana Mataido Rohana pikirannya Alay mangilo maaf dan boiro Lo kita sadariyo Inohon Yaka Riko Niulaon Itu tuh. yang udah mandai ng panitia Lalo, ditukang ni Roha dibalga ni Roha ras ni Roha Nyamata Sardo Siaturi anggota Dewan di pasado Pangurubion tukang umamang pasahat ko biyan ako batusi alay ka ni Roha Nyamata Sardo Siaturi pasato nama Pangurubion dos manang bolon manang oti las marwani panitia Gabi. jumlahnya 1 juta rupiah. Jadi dong, Margoar James Amerita, gabi. Direktur dan Sida bertugas di KPU, Di KPU na siya. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuan Batu Utara. Lalu untuk Nasida Marasi Roha, Yulot Tasadarion, di pasar Nasida Lotong Sumbalan, tukang umamang panitia na mga turhon. Gabi. Keluarga ni Rohana Nasida, Uka ni Rohana, 20 manangoti di pasahan 500,000. Gabi. Sorry mama. Arti na tuluratos sa bunga natin. Ala. Ada baru tumatik dia saya ada Estelaris ke Marsada. Oh, este Marsada deh. Estem Marsada Tanjung Ledo. Gabi lang. 200,000 mamang ya. 200,000. Si ada Estem Marsada Tanjung Ledo 200,000. Siapa Marsada ama? Kumuha siya sa sarang. 200,000 ma, ya bu di sana. Gabi. 200,000 siya sa sarang. Jadi mau datang lima nagu terbaik kami amang ngasih bangun di Tuhan. Saya kita beli pertama di atas di Roma.
tutuhila kuya itu hakai ina mas tukul-tukul dia ka pembangunan di gereja kita. Menarulira lagi pengurus muna. Marhili dari diksi suara. Saya dia matong mabilang dewara. Boleh berpakaian. Dan mauliu kelas orang Tuhan tanarong gereja Katolik narong di stasi Pasar Parato. Bisa luhuk nama sebelum mulai. Pusat uang mulai kami besok katanya ada tujuan nama dok. Asalnya nama hal dulu nama Rodia. Orang stasi dengan muna. Gereja Katolik nama Jalo sama di nama dihamuna dengan nabi sekitar bayi. Naksoni yang mata si Jalo do siap mata si Jales sahabat dengan itu dia. Jangan jalo. Tinanggol tiyo, minatua suwatan. Padama si tiyo, napaluma tuwa sa harap.